wafundisa wabazisa usindiso lomphefumulo ukuthi kusuka namhlanje azini ukuthi ngithembele nabanye abangasekhona abathatha hayi nabo kamshayeli sikhuluma ngani afika kamshayeli la bayaxhoswa bayasizwa baqeda lezi ntambo ezigcwele ezigcwele kusisa labonkulunkuluwana abanabo abebeyithemba sathembele bona umshayeli siyasizwa kuphele kuthi zonke ley'ntambo eziziqini kuthiwa namhlanje azukuthi ithemba lakho nawonke amathembo nawo alekwe umshayeli sihamba isikhathi amabona umshayeli sebefuthiwe sebephekiwe sebesengogwini entendeni esandla sakhe sebeyakwazi ukukhuluma elakhe izwi abathathu kona ukuthi nakhombe kanti Thixo umoya kaNkulunkulu uvuleleka ngalokhu abathathu abayise kaKristu ubayise uMandela ehlasa uthi laba sofike khona basihlale nokunethezeka bajabule bedla amagrebhisi sasikhula thina ngengoma sasikhula sasidla amagrebhisi masibisa kaKristu Moments of Christ, bayofakwa ngisakhuluma ngalo uthando